සියලු දෙනා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉතා ආදරෙන් ප්‍රේමයෙන් පිළිගන්නවා. இந்த காலை வேளையில் உங்கள் அனைவரும் இயேசுவின் நாமத்தினால வரவேற்கிறோம். අපි මටත් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි උදේ ඉඳලා ගායනා කරා. ඔබ ආදරේද යේසුස්ට? இந்த காலையில் நாம் பாடிக்கொண்டு இருக்கிறோம், நீங்கள் இயேசுவை நேசிக்கிறீர்களா என்று. උන්වහන්සේට අපි ප්‍රේම කරන්නා වූ මනුෂ්‍යයන් වෙන්න අවශ්‍යයි. அவரை நாம் நேசிக்கிற மனிதர்களாக ஆவது அவசியம். දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නා වූ යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නා වූ පුද්ගලයෙක් වෙන්න අවශ්‍යයි මූලිකව. முக்கியமாக தேவனை நேசிக்கிற மனிதர்களாக ஆகுவது அவசியம். මම වාරික එක්ක කතා කරලා මම දේශනාව හැදුවේ නැහැ. கொயரோட பேசி உங்களை அந்த பிரசங்கத்தை செய்யவில்லை. ආත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අනුව ගීතිකා තෝරලා දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩයට සුදුසු ලෙස নমස්කාරය ගොඩනගලා තියෙනවා. ஆனால் ஆவியானவர் தூண்டுதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பாடல்களை அவங்க தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. මේ උදාසන කාලේදී අපි ගිය සතියේ බැලුවා ඒ ධර්මිෂ්ඨ ලැබූ පුද්ගලයාගේ ජීවිතයේ වෙනස් වීම සම්බන්ධව දෙවියන් වහන්සේ ඔහු කොහොමද ගෙනියන්නේ කියන එක. போன வாரம் நாங்கள் பார்த்தோம் நீதிமான்களுடைய வாழ்க்கையை தேவன் எப்படியாக நடத்தி செல்கிறார் என்று. අපි හැම කෙනෙක්ම ධර්මිෂ්ඨ ලැබූ පුද්ගලයන්. நாங்கள் அனைவரும் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டோம். හalleluya. ඔබටත් මටත් දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිබෙනා වූ මේ කාරණාව අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் கொடுத்திருக்கிற இந்த காரியத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்வது. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒකජාතක පුත්‍රයා වෙලා උන්වහන්සේ මනුකයක් කරගෙන මේ ලෝකයට ආවේ. இயேசுவானவர் வந்து இந்த பிதாவானவருடைய ஒரே குமாரன் வந்து இந்த மனித ரூபம் எடுத்து இந்த பூமிக்கு வந்தது. වැඩකාරයෙක්ගේ ස්වභාවය උන්වහන්සේ ගත්තේ ஒரு வேலைக்காரனுடைய சுபாவத்தை அவர் எடுத்தது. මටත් ඔබටත් ප්‍රේම කරන නිසා. எனக்கும் உங்களுக்கும் அவர் நேசிக்கிறார். ඒ ප්‍රේමය බලවත් ප්‍රේමයක්. அது ஒரு வல்லமையான ඒ ප්‍රේමය කිසි දෙයකට වෙන් කරන්න බැරි උනම ප්‍රේමයක්. யாராலும் பிரிக்க முடியாத ஒரு அன்பா இருக்கிறது. ඒ නිසා තමයි සුදෝ පාවුල්තුමා කියන්නේ මේ යේසුස් වහන්සේ තුන තිබුණා වූ ඒ ප්‍රේමය කිසි දෙයකට වෙන් කරන්න බෑ කියලා. இந்த பவுல் சொல்கிறார் அந்த அன்பை நம்மிடத்திலிருந்து யாராலும் பிரிக்க முடியாது என்று. මේ උදාසන විශේෂයෙන් අපි දේව වචනයට අපි යනවා රෝම 8:28. இந்த ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்துக்கு நம்ம செவி கொடுக்க போகிறோம். அவரது දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නන්ට නම් උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවන ලදුවන්ට සිරිදේව යහපත පිණිස එකට ක්‍රියා කරන බව පිළිගන්නවා. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறியவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නන්ට தேவனை நேசிக்கிறவர்களுக்கு ප්‍රශ්නයක්. பிரச்சனை. තමා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවද? நீங்கள் தேவனை நேசிக்கிறீர்களா? දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නන්ට තමයි උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවනු ලැබුවන්ට தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். උන්වහන්සේ අභිප්‍රායක් ලෙස ඔබවත් මමත් කැඳවලා තියෙනවා. හalleluya. අභිප්‍රායක් ලෙස ඔබවත් මමත් ස්වාමීන් වහන්සේ කැඳවලා තියෙන්නේ. உங்களுடைய தீர்மானத்தின்படி அழைத்திருக்கிறார். ඒ සියලු දේම යහපත පිණිස එකට ක්‍රියා කරනවා. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக. අපේ ජීවිත තුළට දෙවියන් වහන්සේ අයහපතක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அவர் எந்த தீங்கையும் நடக்க விட மாட்டார். හැම දෙයක්ම යහපත පිණිස තමයි එන්න යන්නේ. சகலமும் நன்மைக்கு අපි ஏதுவாக. දේව දරුවන් හැටියට උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නා වූ පුද්ගලයන් හැටියට අපි උන්වහන්සේ එන හැම කාරණාවක්ම යහපත් පැත්තට අපි පෙරලා ගන්න අවශ්‍යයි. நம்முடைய தேவனுடைய புத்திரர்களாக நம்மை மாற்றி நம்மை சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்க அவர் விட்டிருக்கிறார். කිසි දිනක ඔබට අයහපතක් ස්වාමීන් වහන්සේ කරන්නේ නැහැ. எந்த ஒரு நாளையும் நமக்கு தீங்கு வருவதற்கு அவர் ඒ இடம் ස්වාමීන් கொடுக்க වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරන නිසා. மாட்டார். උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරන නිසා ඔබට යහපතක් ස්වාමීන් වහන්සේ කරන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ. அவர் நம்ம மீது அன்பா இருப்பதால் நமக்கு எந்த தீங்கும் நடக்க விட மாட்டார். ඔබට යහපතක් සිදු වෙනවා නම් සිදු වෙන්නේ මෙතන කියලා උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නන්ට. தேவனிடத்தில் அன்பா இருக்கிறவர்களுக்கு අයහපතක් සිදු වෙනවා නම් සිදු වෙන්නේ Taman දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරේ නැත්තම්. உங்களுக்கு தீங்கு நடந்தால் நடப்பது நீங்கள் தேவனுக்கு ඒ பிரியமாக ප්‍රේමයට நடப்பது. තමයි අතුළුනේ නැත්තම්. நீங்கள் அந்த அன்புக்கு ඒ உட்பட்டவராக ප්‍රේමය මත තමයි ගොඩ නැගුණ නැත්තම්. அந்த அன்பினிடத்தில் நீங்க கட்டியெழுப்பப்பட்டால் තමන්ගේ ජීවිතේට අයහපත සිදු වෙන්නේ. உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தீங்கு நடக்கும். තමන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න එපා. තමාට ඒ තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. நீங்கள் தேவனிடத்தில் கேள்வி கேட்காதீங்க, உங்களுக்கு ஏன் பிரச்சனை வருகிறது? ස්වාමීනි මං ගැලවීම ලැබලා අවුරුදු 10යි අවුරුදු 20යි තවත් මම මේ ඉන්න තැනම ඉන්නේ ඇයි ස්වාමීනි කියලා ප්‍රශ්න අහන්න එපා දෙවියන් වහන්සේගෙන්. ஆண்டவரே நான் ரட்சிக்கப்பட்டு 10-20 வருடங்களாய் நம்ம ஒரே இடத்தில் ஏன் இருக்கிறோம் என்று நீங்க தேவனிடத்தில் ඇයි கேள்வி ස්වාමීනි මට මෙහෙම කියලා ප්‍රශ්න අහන්න එපා.
ஏன் எனக்கு இப்படி ஆகின்றது நீங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டும். ඇයි අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ? අපි සැබවින්ම ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නේ නැති නිසා. நாங்கள் கேள்வி கேட்பது நாங்கள் மெய்யாகவே தேவனிடத்தில் அன்பு கூறாதபடியினால். අපි ගිය සතියේ බැලුවා සාවුගේ ජීවිතය සම්බන්ධව. நாங்கள் சென்ற வாரத்தில் பார்த்தோம் சவுலுடைய வாழ்க்கையை பற்றி. එතුමාගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා යේසුස් වහන්සේ තුලට ආවට පස්සේ. சவுலுடைய வாழ்க்கை முழுவதாக மாறியது அவர் தேவனிடத்தில் අපි உட்பட்டார். කතාව අපි ගිය සතියේ බැලුවා කීදෙනෙකුට මතකද දන්නේ නැහැ. இந்த கதையை நாங்கள் சென்ற வாரம் பார்த்தோம். எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை. ඒ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ ඔහුගේ ජීවිතයට කතා කළා. මොහොතේදී ඔහුගේ ජීවිතේ වෙනසක් විප්ලවයක් ඇති වුණා. அந்த இடத்தில் தேவன் வந்து சவுலுக்கு பேசும்போது அவருடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது. ඔහු තේරුම් ගත්තා. ඔහු තමයි කියන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නන්ට එනම් උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවුණු ලැබුවන්ට සියලු දේ මේ යහපත පිණිස එකට ක්‍රියා කරනවා කියලා. அந்த இடத்தில் சவுல் அறிந்து கொண்டார் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அளிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எந்த விதமான தீங்கும் நடைபெறுவதில்லை என்று. එතනදී අපි බලන ක්‍රියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි ඉතුරු කොටස බලන්න යනවා. அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரத்தில் நாங்கள் மிகுதியா இருக்கிற பகுதியை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். 9:15 සිට 9ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். විනෝද ස්වාමීන් වහන්සේ උට කතා කොට බලයන්න මොකද ඕ මාගේ නාමය අන්‍ය ජාතියින්ද සවියුන්ද ඉස්රායල් පුත්‍රයන්ද ඉදිරියට ප්‍රේමන්ත මාසින් තෝරා ගන්නාලද වාදිනක්ය. මෙතන සාවුල්ට ඇස් පෙනෙන්නේ නැති අවස්ථාවේදී இப்போ சவுலுக்கு இந்த இடத்துல அவர் கண் பார்வை இல்லாமல் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ කතා කළා කියනවා தேவன் அவரை கூப்பிட்டு கூறுகிறார். කාටද කියන්නේ? අනනියස් කියන පුද්ගලයාට කියනවා அனனியா என்ற ஒரு நபருக்கு கூறுகிறார். ඊළඟ උඩ ඇස් පෙනීම පිණිස යාඥා කරන්න කියලා. அவனுக்கு பார்வை அடையும் பொருட்டு அவனுக்காக ஜெபி என்று දැන් ඔහුට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ඇයි? அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. ஏன் ඇයි ඔහු තුල මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුනේ? ஏன் அவருக்கு இந்த அந்த பிரச்சனை வந்தது? සාවුල්ගේ ජීවිතේ පසුගිය දේ ගැන ඔහු දැනගෙන සිටියා. ஏன்னா சவுலுடைய வாழ்க்கையை குறித்து அவர் அறிந்திருந்தார். அவர் சபைக்கு සාවුල් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන්ට විරුද්ධව පීඩා කරපු පුද්ගලෙක්. சவுல் வந்து தேவனுடைய மனிதர்களுக்கு எதிராக வேலை செய்த ஒரு நபர். ඔව් දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහනවා. அவர் தேவனிடத்தில் கேட்கிறார். කියනවා උන්වහන්සේට. அவருக்கு சொல்லுகிறார். මක්නිසාද ඔහු යාඥා කරමින් සිටි තමාට පෙනීම ලැබෙන පිණිස අනනියස් නම් මිනිසෙක් පැමිණ තමා පිට අත්තබනවා දුඩු වේයයි කීසේක. එහෙත් අනනියස් උත්තර දෙමින් ස්වාමිනී මේ මනුෂ්‍යයා යෙරුසලමේදී ඔබගේ ශුද්ධවන්තයන්ට කොපමණ නපුරුකම් කළේදයි බොහෝ දෙනෙකු ඇසිමි. අනනියස් කියනවා ස්වාමිනී යෙරුසලමේදී මේ මනුෂ්‍යයා ගොඩක් කට්ටියට විරුද්ධව වැඩ කරා කියලා. அனனியா சொல்லுகிறார், எருசலேமில் இந்த நபர் வந்து அநேக பரிசுத்தவான்களுக்கு பொல்லாங்குகளை செய்தார் என்று. හොඳ දේ නෙවෙයි කරලා තියෙන්නේ. நல்லவற்றை அல்ல அவர் செய்தார். නපුරු දේ කරලා තියෙන්නේ. பொல்லாங்குகளை அவர் செய்திருக்கிறார். දැන් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට මේ අනනියස් ඉන්න ස්ථානයේ ඔබ හිටියා නම් ඔබට මොකද වෙන්නේ? நீங்கள் இந்த அனனியா என்ற நபர் இருக்கிற இடத்தில் நீங்கள் இருந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பீர்கள்? මම කොහොමද සාවුල් ළඟට යන්නේ? හැම කෙනාම මරන්න තමයි හොයන්නේ. මං ඇයි යන්නේ සාවුල් ළඟට? මේක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තද කියලා අපි ප්‍රශ්න කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ. எல்லாரையும் கொள்ளுகிற இந்த சாவல் விட்டு நான் போகணுமா என்று இதுதான் தேவனுடைய விருப்பமா என்று நீங்கள் ஒரு ඊළඟ සාවුල් පිට අත්තබල යාඥා කරන්න කියලා. தேவன் சொல்கிறார் சவுல் மீது கை வைத்து ஜெபம் பண்ண சொல்லி. නමුත් මේ අනනියස්ට ප්‍රශ්නයක් ආවා මොහුගේ ජීවිතය ගැන, සාවුල්ගේ ජීවිතය ගැන. ஆனா அந்த அனனியாவுக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டது சவுளுடைய வாழ்க்கையை குறித்து. ඔව් නපුර තමයි කළේ. சவுல் நல்லவற்றை எல்லாம் අපි செய்தார். මේ වගේ දෙවියන් වහන්සේට කියලා ඇති. ස්වාමීනි කොහොමද මම මේ මනුස්සයා ළඟට යන්නේ? මේ මනුස්සයා නපුරු මනුස්සයෙක්. මේ මනුස්සයා මංකොල්ල කාලෙක, මේ මනුස්සයා වෛශ්‍යකම් කරන කෙනෙක්. බොහෝ දේවල් අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිය අපි කතා කරලා ඇති. நாங்களும் சில நபர்கள்ட்ட போகும்போது இவர் தீயவராக இருக்கிறார், இவர் திருடனாக இருக்கிறார் என்று ஒரு தயக்கத்தோடு நாங்கள் தேவனிடத்தில் போயிருப்போம். එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ සාවුල්ට කියනවා அந்த இடத்தில் தேவன் சவுல்கிட்ட சொல்லுகிறார், මක්නිසාද ඔහු මාගේ නාමයෙන් අන්‍ය ජාතීන්ද රජුන්ද ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් ඉදිරියට ගෙන යන්න මා විසින් තෝරා ගන්නා ලද භාජනයන්. அதற்கு கர்த்தர், நீ போ, அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாய் இருக்கிறான் என்றார். දෙවියන් වහන්සේ විසින් තෝරා ගන්නා ලද භාජනයක්. කවුද මේ භාජනය? தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம் யார்? කවුද මේ භාජනය දෙවියන් වහන්සේ තෝරා ගන්නා ලද? தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இந்த பாத்திரம் யார்? මොනවටද මේ දෙවියන් වහන්සේ මේ පුද්ගලයාව තෝරාගත්තේ? எதற்காக தேவன் இந்த மனிதனை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்? මොනවටද තෝරාගත්තේ? எதற்காக? අන්‍ය ජාතීන්ගේ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන පිණිස. புறஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் பொருட்டாக. දෙවියන් වහන්සේ තමාව තෝරාගෙන තියෙන්නේ. தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ තමාව කැඳවලා තියෙන්නේ. தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். ඒක නිසා තමයි මම පටන් ගන්නකොටම කිව්වේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවනු ලැබුවා. ඒ සියලු දේම යහපත පිණිස
පිණිසේකට ක්‍රියා කරන அதனால බව தான் தொடங்கும் போது දන්නවා. சொல்லியிருக்கிறாங்க, தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று. තමා ගැලවීම ලැබලා අවුරුදු 10ක් වෙන්න පුළුවන්, මාස 10ක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් දවස් 30ක් වෙන්න පුළුවන්, දවස් 2ක් වෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு 10 மாதங்களாக இருக்கலாம், 10 நாட்களாக இருக்கலாம், 2 நாட்களாக கூட இருக்கலாம். නමුත් ඔබ තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි ස්වාමීන් වහන්සේ මාව කැඳවලා තියෙන්නේ. ஆனால் தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள උන්වහන්සේගේ வேண்டும். අභිප්‍රාය සම්පූර්ණ කරන පිණිස ඔබවත් මමවත් ස්වාමීන් වහන්සේ කැඳවලා තියෙන්නේ. அவருடைய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றும் பொருட்டாக உங்களையும் என்னையும் தேவன் ඒ அழைத்திருக்கிறார். කැඳවීම තුල තමා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? அந்த அழைப்பின் பொருட்டு நீங்கள் என்ன ඒ செய்ய வேண்டும்? කැඳවීමට තමා දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණාව පසුපස යනවද? அந்த அழைப்பின் நிமித்தமாக நீங்கள் தேவனுடைய காரியங்களுக்கு பின்பற்றி ඒක செல்கிறீர்கள். තමයි අපි දිගටම බලව පළමුව දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ධර්මිෂ්ඨකම සොයන්න කියලා. அதனால தான் நாங்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடும் අපගේ ජීවිත තුළ ස්වාමීන් වහන්සේ බලවත් දෙයක් කරන්න නම් උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත අපි කරන පුද්ගලයන් වෙන්න අවශ්‍යයි. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வல்லமையான காரியங்களை செய்வது வேண்டுமானால் நம்ம அவருடைய சித்தத்தின்படி நாங்கள் நடக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ අපිට යන මාර්ගය උන්වහන්සේ පෙන්නනවා. நாங்கள் போக வேண்டிய வழியை அவர் காண்பித்தார். සාවුල්ට දෙවියන් වහන්සේ මාර්ගය පෙන්නුවා. சவுலுக்கு தேவன் அந்த வழியை காண்பித்தார். පසු කාලෙකදී ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් වුණා. පාවුල්තුමා හැටියට ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයේ යෙදුණා. அதுக்கு பின்பாக சவுல் என்பவர் பவுலாக மாறி தேவனுடைய காரியங்களை அவர் செய்தார். ස්වාමීන් වහන්සේ සම්පූර්ණ විප්ලවයක් ඔහුගේ ජීවිතය තුළ ඇති කරා. தேவன் சவுலுடைய வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தினார். තමාගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ වෙනස ඇති කරලා තියෙන්නේ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் ඒ மாற்றத்தை විප්ලවය ඇති කරලා තියෙන්නේ. அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். නමුත් අනනියස් ප්‍රශ්නය වගේ අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න අහගෙන ඉන්නවා. ஆனால் அனனியா தேவனை குறித்து அந்த கேள்வி கேட்டவர் நானும் கேள்வி கேட்டேன். අයි බය අපිට. ஏனென்றால் பயம் நமக்கு යන්න දෙන්නේ බය. போக இடம் இல்லாம இருக்குது. මූලිකව අපි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් අපි තීරණයක් ගත්තනම් අපේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියා කරනා මේ බය අඩුකමේ ආත්මේ නිදහස් වෙන්න අවශ්‍යයි. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து நாங்கள் வேலை செய்யும் வேண்டுமானால் இந்த பயத்தின் ஆவியை நீக்கி போட்டு நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும். අපිට කතා කරන්න බෑ බයයි. நம்மளுக்கு பேச முடியாத பயம், යාඥා කරන්න බෑ බයයි. செபிக்க முடியாத பயம், මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියට යන්න බෑ බයයි. மனிதர்களுக்கு முன்பாக செல்ல முடியாத பயம். නමුත් අනනියස් ගිහිල්ලා සවුල්ට යාඥා කරා. ஆனால் அனனியா சென்று சவுலுக்காக ஜெபித்தார். සවුල් සුවය ලැබුවා. சவுல் குணம் பெற்றார். සුවය ලැබලා ඔහු එක තැනම හිටියද? சுகமடைந்த பிறகு சவுல் ஒரே இடத்தில் இருந்தாரா? එතන කියනවා එකෙනෙහිම ඔහුගේ ඇස්වලින් කොරපොතු වෙන්නක් වැඩි ඔහුට පෙනීම ලැබුවේය. உடனே அவன் கண்களில் இருந்து மீன் செதில்கள் போன்றவைகள் விழுந்தது. அவன் பார்வை அடைந்து எழுந்திருந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றான். යම් දෙයක් ඔහුගේ ජීවිතෙන් අයින් වුණා. ஏதோ ஒரு காரியம் அவர் வாழ்க்கையில் ඔහු අන්ත වෙලා හිටියේ. அவன் பார்வை இல்லாமல் இருந்தான். ඔහුගේ ඇස් පෙනෙන්න නම් ඇස්වල තිබ්බ යම් කාරණාවක් ඔහුගේ ජීවිතෙන් අයින් වුණා. அவர் பார்வை அடையும் பொருட்டாக அவர் கண்களில் இருந்து ஏதோ ஒரு காரியம் வெளியேறியது. තමාගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේට ඉඩ දෙනවා නම් සමහර දේවල් තමාගේ ජීවිතෙන් ඉවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் தேவனுக்கு இடம் கொடுத்தால் உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து சிலவற்றை அவர் நீக்கி போடுவார். ඒ ඇස්වල තිබ්බා ඒ කොරපොතු වෙන්නක් ඔහුගේ අයින් වුණාට පස්සේ තමයි ඇස් පෙනීම ලැබුණේ. அவன் கண்களில் இருந்து அந்த மீன் செதில்கள் போன்றவை வெளியேறின அப்புறம் தான் அவருக்கு பார்வை பெறுறாரு. ඔහු නැගිට බෞද්ධිස්ම කරන ලැබ කෑම කා ශක්තිමත් විය. எழுந்திருந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றான். பின்பு அவன் போஜனம் பண்ணி பலப்பட்டான். ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයායි කියා සිනගෝගවලදී උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේය. தாமதமின்றி கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று ஆலயங்களிலே பிரசங்கித்தான். ඔහු සුවය ලැබුවා මොහොතේම. அவன் ඔහුගේ குணமடைந்தான். ජීවිතය වෙනස් වුණා මොහොතේම. அவன் வாழ்க்கை மாறி அந்த ඔහු சந்தர்ப்பத்திலிருந்து සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරා. அவன் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தான். ඔහු දේශනා කරන්න පටන් ගත්තා. அவன் பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தான். මම අලුතෙන් යාවේ මම තාම සුදුසු නෑනේ නෑ. දෙවියන් වහන්සේට පාවිච්චි කරන වාචනයක් නම් දෙවියන් වහන්සේට අද උනත් තමවලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. அவன் புதிதாக வந்தான் என்று அவன் தயக்கத்தோடு இருக்கவில்லை. நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் தேவன் உங்களை பயன்படுத்துவதற்கு இருக்கிறார். සාවුල්ගේ ජීවිතය තුළ දෙවියන් වහන්සේට සලස්මක් තිබ්බ අභිප්‍රායක් තිබ්බයි අභිප්‍රාය සම්පූර්ණ වුණා. சவுலின் வாழ்க்கையை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் இருந்தது. පාවුල්තුමා උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නා පුද්ගලෙක් හැටියට මාරු වුණා. பவுல் தேவனை நேசிக்கிற ஒரு மனிதராக மாறினார். උන්වහන්සේ පාවුල්තුමා දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීම තේරුම් ගත්තා. அவர் தேவனுடைய அழைப்பை குறித்து பவுல் ஒரு புரிந்து கொண்டார். ඒ නිසා තමයි ඔහුගේ සේවය බලවත් වුණේ. அதனால தான் அவர் வல்லமையான ஒரு சேவையை ඒ නිසා செய்தார். මේ උදාසන අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. அதனால இந்த காலையில் நாம் අපගේ ජීවිතයේ යම් යම් ප්‍රශ්න තුලින් යම් යම් දේවල් තුලින් තවත් අපිව නිදහස් කරන්න බැරුව ඇති. நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் சிலவற்றிலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்படாமல் நாங்கள் இருக்கலாம்.
නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ තමාව තෝරාගත්තා වූ වාචනයක් උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය සම්පූර්ණ කරන්න තමාව කැඳෙව්වා වූ කෙනෙක්. ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படிக்காக நாங்கள் அனைவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாத்திரங்களாக இருக்கிறோம். මේ කැඳවීමෙන් ඈත් කරන්න උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රායෙන් ඈත් කරන්න இந்த தேவனுடைய சித்தத்திலிருந்து நம்மளை பிரிக்கிறதுக்கு බොහෝ කාරණාවන් අපගේ ජීවිතයට බලපෑමක් ඇති කරනවා. நிறைய காரியங்கள் அதுல தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதுக்கு இருக்கு. ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ පසුගියාව මේකට බලපෑමක් ඇති කරනවා. உங்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை உங்களுக்கு இந்த දැන් தாக்கத்தை සාවුල්ගේ ජීවිතේ සාවුල් ක්‍රිස්තියානි මිනිසුන්ට විරුද්ධව වැඩ කරපු පුද්ගලයෙක්, විරුද්ධව ක්‍රියා කරපු පුද්ගලයෙක්, විරුද්ධව ක්‍රිස්තියානි මනුෂ්‍යයන් මරපු පුද්ගලයෙක්. சவுளுடைய வாழ்க்கையிலும் அவருடைய கடந்த காலத்தில் அவர் கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமாக பல வகையான காரியங்களை செய்தவர். මේකත් එක්ක ගිහිලා ඔක්කොම සේවය කරේ. සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරේ. இந்த விஷயத்தோட அவர் போயிட்டு எப்படி சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார்? දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ හැරීම. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහු හැරෙව්වා. ඔහු අලුත් නැවිලක් වුණා. கிறிஸ்துவான வாழ்க்கையை சம்பூர்ணமாக மாற்றினார். මම මෙහෙමනේ හිටියේ මගේ වචන මිනිස්සු අහයිද? නෑ. දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් පිරුණා වූ කෙනෙක් පාවුල්තුමා ගිහිලා දේශනා කරන මොහොතේදී මනුෂ්‍යයන් ගැලවීම ලැබුවා. நான் இப்படிதானே இருந்தேன், நான் போய் பேசினேன் அவங்க எல்லாம் கேட்பாங்களா அப்படின்ட்டு தயக்கத்தோட இருக்கவில்லை. பவுல் பேசிய போது பல பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. ඊට පස්සේ පාවුල්තුමාට විරුද්ධව ආවා. විරුද්ධ දේ බොහෝ වුණා. දැන් ක්‍රියාපත තමන් කියවනකොට තමන් තේරෙයි පාවුල්තුමා හිරගේට පවා ගියා. அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் பவுல் சிறைக்கு கூட அவர் செஞ்சிருக்கிறார். අයියේ எதற்காக? සුභාරංචිය නිසා, දේව රාජ්‍ය නිසා. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நிமித்தமாக. එතකොට තමන්ගේ කැඳවීමත් මෙහෙම පීඩාවක් එනකොට තමන්ට මොනවද හිතෙන්නේ? உங்களுடைய அழைப்பில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது ස්වාමීනි මම හිරගෙදරට යන්නද දෙවියන් වහන්සේ කැඳෙවි කියලා තමන්ට ප්‍රශ්නයක් එයි. நீங்க நான் சிறைக்கு போறதுக்காக நீங்க என்னை මම මේ ඉන්න அழைத்தீங்க, තත්ත්වයේ ඉන්නද ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මාව කැඳෙව්වේ? நான் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறதுக்காக நீங்க என்னை அழைத்தீங்கன்ட்டு நீங்க கேட்பீங்க. නෑ තමන් ඉඩ දෙන්න අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේට තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියා කරන්න. நீங்கள் தேவனுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செயல்பட අපි හැම කෙනෙක්ම මේ අරමුණට මේකට අපි එකඟ වුණා නම් අපිට බලවත් දේ කරන්න පුළුවන්. நாங்கள் இதற்கு ஒரு குறிக்கோளாக இருந்தால் இந்த பலமான காரியங்களை செய்யலாம். උන්වහන්සේ අපිට බලය දෙනවා. தேவன் நமக்கு வல்லமையை උන්වහන්සේ අපිට ශක්තිය දෙනවා. தேவன் நமக்கு சக்தியை අපි සිටින්නේ සර්ව බලධාරී සර්ව පරාක්‍රමයන්න් වහන්සේ. சர்வ வல்லமையான தேவனிடத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம். අපිට සියල්ල කරන්න පුළුවන් වුණා තැනන් වහන්සේත් එක්ක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. நாங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய ஒரு தேவனிடத்தில் நாங்கள் ඒ இருக்கிறோம். නිසා මේ උදෑසන ඔබගේ ජීවිතයේ අරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේට බලවත් ලෙස පාවිච්චි කරන්න නම් තමා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන පුද්ගලයෙක් වෙන්න. இந்த காலையிலும் நீங்கள் தேவனை நேசிக்கிற ஒரு மனிதர்களாக வாழுங்கள். මේ සැබවින්ම තමාගේ ප්‍රේමය ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට යවන්න දෙන්න. உண்மையாக உங்களுடைய அன்பை தேவனை குறித்து நீங்கள் මේ தெரிந்து ප්‍රේමයෙන් ඈත් කරන්න බොහෝ දේවල් අපගේ ජීවිතයට බලපානවා. இந்த அன்பை விட்டு பிரிப்பதற்காக நிறைய பிரச்சனைகள் අද நமக்கு ලෝකේ வருகிறது. කාරණා ගෙනල්ලා තමන්ම මේ ප්‍රේමයෙන් ඈත් කරන්න ලෝකේ දේවල් වලට තමන් ප්‍රේම කරන්න උත්සාහ කරනවා. இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்கு நீங்கள் அன்பு செய்ய முயற்சி பண்றவங்களா இருக்கலாம். නමුත් සදාකාලික දේට ප්‍රේම කරන්නා වූ පුද්ගලයන් වෙන්න අවශ්‍යයි. ஆனால் நிலையான ஒரு தேவனுக்கு அன்பு செய்கிறவர் මේ ලෝකයේ දේවල් සියල්ල తాවකාලිකයි. உலக பிரகாரமான காரியங்கள் அனைவரும் තමන්ගේ தற்காலிகம். දරුවන් වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ ස්වාමිපුරුෂයා වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ භාර්යාව වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ නෑදෑයෝ වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් තමන් කරන්නා වූ රැකියාව වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ මුදල් වෙන්න පුළුවන්. මේ සෑම දෙයක්ම తాවකාලිකයි. உங்களுக்கு நெருங்கியவர்களாக இருக்கலாம், உங்கள் பணமாக இருக்கலாம், உங்கள் தொழிலாக இருக்கலாம், இவை அனைவருமே ஒரு தற்காலிகமான விடயங்கள். නමුත් සදාකාලික ප්‍රේමයට අපි ඇතුල් වෙන්න අවශ්‍යයි. ஆனால் நிலையான ஒரு அன்புக்கு நாங்கள் සදාකාලික දේට අපි ඇතුල් වෙන්න අවශ්‍යයි. நிலையான ஒரு அன்புக்கு நாங்கள் අපි මේ ලෝකේ කාරණා නිසා, ලෝකේ මායාව නිසා අපි මේ මායාවට අසු වෙලා සිටින්නේ. நாங்கள் உலக பிரகாரமான காரியங்களால நாங்கள் வேறாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். මේ මායාව නිසා තමාට මේ දෙවියන් වහන්සේව දකින්නවත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයට ඇතුල් වෙන්නවත් නොහැකිව තිබෙනවා. இந்த மாயினால தேவனுடைய அன்பையும் அவருடைய பிரசன்னத்தையும் உணர முடியாமல் நாங்கள் இருக்கிறோம். නමුත් යெசாයා පොතේ 49 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ කියනවා. ஆனால் எசாயா புத்தகத்திலே 49ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் சொல்கிறது. දීපේනි මාගේ බස් අසා බල්ලා දුර සිටින සෙනගෙනි අහුම්කන් දියල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ කුසේ පටන් මා කැඳවා මාගේ මව් ගර්භයේ පටන් මාගේ නම සදහන් කළසේක. හලෙලූයා. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ තමන්ව කැඳවලා තියෙන්නේ කොහෙදද? தேவன் உங்களை எங்கிருந்து அழைத்திருக்கிறார்? ඔබවත් මාවත් දෙවියන් වහන්සේ කැඳවලා තියෙන්නේ කොතනදද? உங்களையும் என்னையும் தேவன் அழைத்தது எங்கிருந்து? මව්ගේ ගර්භයේ සිට. தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து. මාගේ නම සඳහන් කළසේක.
என்னுடைய பெயரை எனது பெயரை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார். මාගේ මව්ගේ ගර්භයේ පටන් මාගේ නම සඳහන් කළසේක. දෙවියන් වහන්සේ තමාගේ මවගේ ගර්භයේ ඉඳලා තමාගේ නම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. போதே உங்களுடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தியிருக்கிறார். දෙමව්පියන් තමන්ට නමක් දෙන්නේ නැති. பெற்றோர் உங்களுக்கு ஒரு பெயரை නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ගර්භයේ ඇතුළේ ඉඳලම උන්වහන්සේ තමන්ගේ නම දන්නවා. போதே தேவன் உங்களுக்கு பெயரை அறிவார். එවැනි ප්‍රේම කරන්නා වූ දෙවි කෙනෙක් ඉදිරිපිට තමයි අපි සිටින්නේ. அவ்வளவாக அன்பு கூறும் ஒரு தேவனுக்கு முன்பாகத்தான் நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். 16 වෙනි පදයේ කියන මේ පරිච්ඡේදයේම 16 வசனம் சொல்கிறது. බලව මම මාගේ අතුල්වල නුඹ කොටා ගතිමි. නුඹේ පවුරු මා ඉදිරියේ නිතරම තිබේ. හalleluya. இதோ என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன். உன் மதில்கள் எப்பொழுதும் என் முன் இருக்கிறது. ඔබගේ මගේ නම උන්වහන්සේ කොටලා තියාගෙන உங்களுடைய என்னுடைய பெயரை அவர் உள்ளங்கைகளில் வரைந்திருக்கிறார். ඔබ කැඳෙව්වා වූ තැන වහන්සේ ඔබගේ නම කොටලා තියෙන්නේ. நம்மை அழைத்திருக்கிறதான தேவன் நம்ம நாமங்களை உள்ளங்கையில் வரைந்திருக்கிறார். මම මේ කතා කරන්නේ කැඳවීම ලැබලා උන්වහන්සේගේ ආලේපය ලබාගෙන අද ගොඩක් අය තාමත් ඉන්න එක තැන. தேவனுடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற பிறகாக அநேக பேர் இன்னும் උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට පයින් අහනවා. அவருடைய பிரசன்ன උන්වහන්සේගේ කැඳවීම තමන් සුළු කරලා දානවා. அவருடைய அழைப்பை நீங்கள் குறைவாக எண்ணுகிறீர்கள். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ නම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ஆனால் தேவன் உங்கள் தேவன் நாமத்தை ஆசீர்வாதம். வரைந்திருக்கிறார். පාස්ටර්ට සභාවට තමන් මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා තමාගේ තත්ත්වය. තමා වෙන් කළා වූ පුද්ගලයෙක්. குறித்து வைத்த ஒரு நபராக இருக்கிறீர்கள். එදා පාවුල් හැටියට පරිවර්තන වුණා. සාවුල් වෙන් කළා වූ පුද්ගලයෙක්. அன்று சவுல் பவுலாக மாறினார். சவுல் தனியாக அழைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதராக இருக்கிறார். ඔබත් දෙවියන් වහන්සේ වෙන් කළා වූ පුද්ගලයෙක්. நீங்களும் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ඔබ අහම්බෙන් මේ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා ඉඳමින්නේ நீங்கள் சுயமாக இங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ සරස්ම මත උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය මත තමයි දෙවියන් වහන්සේ මෙතන තමාව තියලා තියෙන්නේ. தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படி தான் நீங்கள் இங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள். ඒ නිසා මේ උදාසන அதனால இந்த காலை பொழுது අපි හැම කෙනෙක්ම තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. நாம் அனைவரும் புரிந்து கொள்வோம். අපගේ ජීවිත බොහෝ දුර යන්න ඇති. நம்ம வாழ்க்கை எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් ඈත් වෙලා. நாங்கள் தேவனுடைய அன்பில் இருந்து எவ்வளவு දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීමෙන් ඈත් වෙලා අපි ගොඩාක් දුර ගිහිල්ලා ඇති. அவருடைய அழைப்பிலிருந்து வேறாய் நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கலாம். තමන් ආරම්භයේදී ජොලිතව උද්‍යෝගිමත්ව තමා දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයට කැපවෙලා ඉන්න පුළුවන්. ஆரம்பத்தில் நீங்கள் தேவனுக்கு வைராக்கியமாக செயல்பட்டவர்களாக இருந்தால் නමුත් කාලයක් යනකොට මේ දේවල් ඔක්කොම තමාගේ ජීවිතයෙන් ගිලිහි ගොස් ඇත. ஆனால் காலப்போக்கில் இது அனைத்துமே உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி போயிருக்கலாம். නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. ஆனால் தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. தேவன் காத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරන නිසා நாம் தேவனை நேசிக்கிறபடி ඔබ හැරිලා උන්වහන්සේගේ වැඩේ කරන පිණිස நீங்கள் திரும்பி தேவனுடைய ඔබ හැරිලා දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේ කරන පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ අදත් ඔබ දෙස බලාගෙන සිටින්නේ. நீங்கள் திரும்பி தேவனுடைய காரியத்தை செய்யும்படிக்காக தேவன் මේ උදාසන උන්වහන්සේගේ කැඳවීම අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. காலையில் தேவனுடைய அழைப்பு උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. அவருடைய திட்டத்தையும் அவருடைய அன்பையும் நாங்கள் புரிந்து ඒ கொள்வோம். නිසා අපගේ ජීවිත හැරීමක් වෙන්න අවශ්‍යයි. அதனால் நம்ம வாழ்க்கையை திருப்பம் ස්වාමීනි මම තෝරගත්තා. தேவனை நான் தெரிந்து මම கொண்டேன். කැඳෙව්වා. நான் அழைத்தேன். නමුත් මම ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් කිසි දෙයක් කරලා නැහැ මේ වෙනකොට. ஆனால் நான் தேவனுக்காக எந்த ஒரு காரியத்தையும் ඔබ செய்யவில்லை. වහන්සේගේ රාජ්‍ය කාරණා සෙව්වේ නැහැ. என்னுடைய தேவனுடைய ඔබ ராஜ்யத்தை වහන්සේගේ වචනේ පසුපස මම ගියේ නැහැ. வசனத்தின் பின்பாக நான் செய்யவில்லை. ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් මම ඈත් වෙලා ලෝකයේ දේවල් වලට මම ප්‍රේම කරා. உங்கள் அன்பிலிருந்து பிறந்து நான் உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்கு ஈடுபட்டேன். අපි හැම කෙනෙක්ම මේ தත්ත්වයේ ජීවත් වෙන්නේ. நாங்கள் அனைவரும் මේ ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ. இந்த சுபாவத்தில் ඒ නිසා තමාගේ ජීවිතේ විප්ලවයක් අවශ්‍ය නම් වෙනසක් අවශ්‍ය නම් අද තමාගේ ජීවිතේ හැරෙන්න අවස්ථාව. உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் தேவை என்றால் இன்று உங்களுக்கு ஒரு நாளாக இருக்கிறது. ඔබගේ ජීවිතේ හැරෙන්න අවස්ථාව ස්වාමීන් වහන්සේ දීලා තියෙන්නේ. உங்கள் வாழ்க்கையில் திரும்புவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு தீர்மானத்தை ඒ கொடுத்திருக்கிறார். නිසා අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. இதனால் நாங்கள் புரிந்து கொள்வோம். දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ කිසි දෙයක් සංගවන්න එපා. தேவனுக்கு முன்பாக எந்த ஒரு விடயத்தையும் மறைக்காதீர்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ කිසි දෙයක් සංගවන්න එපා. தேவனுக்கு முன்பாக எதையும் மறைக்க வேண்டாம். උන්වහන්සේ ඉදිරියේ තමන් අවංක වෙන්න. அவருக்கு முன்பாக நீங்கள் நேர்மையாக තමන්ගේ හදවත ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙන්න. உங்கள் இருதயங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக ස්වාමීනි මම මේ වගේ පුද්ගලෙක්. ஆண்டவர் நான் இப்படிப்பட்ட මම ඔබ වහන්සේගේ කැඳවීමට ඔබින ලෙස ජීවත් වුණේ නැහැ. உங்கள் அழைப்புக்கு உண்மையாக நான் வாழவில்லை. මගේ ජීවිතයේ අද ඉඳලා වෙනසක් ඇති කරන්න. வாழ்க்கையில் இந்த நாளிலிருந்து අනිත් මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්නා වූ පුද්ගලෙක් හැටියට මාව
පරිවර්තනය කරන්න. மற்ற நபர்களுக்கு முன்பாக சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற ஒரு நபர் අනිත් අයට බලපෑමක් ඇති වෙන්නා වූ කෙනෙක් හැටියට වහන්සේගේ බලය මා තුළින් ක්‍රියා කරන්න වහන්සේ ආරම්භ කරන්න. அவர்களுக்கு தாக்கத்தை உட்படுத்துகிற ஒரு மனிதராக என்னை மாற்றுங்கள். මේ උදෑසන අපි සියලු දෙනා නැගිට සිටිමු.